yesumo. Yesuma merade. Enyumre yakin kansem no. Ya be ma sister Paulina ene de yafu. Enyumre yakin kansem no. Ya be fa free. Abus chapter. Babe. Sister Paulina, we reading glasses here china hu Hebrews. Madam. Ajem kwani. Tinatet Hayan herbal capsule. Edro yinti na brewate semi. Me ready amenche glasses. Obroni besie. See clear. Hey, no crow. Tinatet Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. Edro yu baby atwa. Ko Tinatet herbal shop. Hey, na mo kwai. Tinatet Hayan. See clear. Memo akwa Bible J Ghana TV. J Ghana TV say you can watch so say we stand for the truth. J Ghana TV, we stand for the truth. Baby bia obia medenchia sonko every J Ghana TV ebro. Efre me nana ke e champion and then one-on-one show na me dey bro. Dia me pese oyema me say bomodin na subscribe eba your channel yi so subscribe. Umia down o share down wabon say this red as trust subscribe. Mia eso afobo say bell bi be pop up. No mia bell na so umia bell a na afei wamia say video bi a ide betum bi a also so onsa ebetimi aka bi eti yesa ade we ema mesisia ene manya sofokese bi wo ha be na eba betwetwe nkomo na ansa na no mamemfa me sponsors no emfa omomro because omunti ena yetimide program ebrewo o say sika herbal for o say sika herbal hospital bia omoye herbal medication say wo problem bi say opese I mean unya enhancement say hip enhancement and I say bodily enhancement no or say sika the herbal way ebe ya ma bibia be ka say herbal there any side effect bia so what keloid and I say the I can say akre so utwa na ba uhia or say sika for say sika na ubenya sa solution no say what fibroid and I say STIs and diabetes say uhia penis enhancement uhia or say sika herbal omo kumase abrepo near Samad Hotel abrepo omo ye close to Samad Hotel bomo den o hwe dan wabon say omo number e wo honom frɛ osesika na ombe sorte o doctor you good pa o frɛ akwaje ntete afri abrochi enti wo hia osesika herbal saa so na ye wo Greenwell products omo mosquito spray ene ne coil saa so na omo air freshness say ye ntontom wall jackals interfere wo ye dem no hia mosquito spray bi na coil no so be pamo ntontom e wo good fragrance so na air freshness no say wo dem o hall o toiletries and I say o bedrooms baby bia say o care mu ye oba ko bi wa bamboo sticks ehihiem enti no co store e ben usisi anaka say open Greenworld eniema ne bi na ebe ye kama ma so na minja Tinatet herbal for Tinatet herbal no ne doors ye Tinatet herbal Mr. T baby bia we amechia o medenchia so nko ema say oye oba ohia Venicare no e boosti o moral Venicare ni boosti ni ema pa esa enso so e work like magic because ema oye oba ema waseche ema bibia e kama se na ba ahimfie ho a ubon se ode anigye de ohia bia no na oto ama o eti bomoden se oye oba ohia Venicare be ma so ohia 230 capsules be ma e boosti libido eye food supplements into no be ma bia ehia bi ema ahoden so on de meche na ema ahoden yie pa yesa so tomac Tinatet tomac eno ye for ye funu hayan so ye for wani ena Tinatet malake say wo malaria fever unya Tinatet malake eno de doson sanso wa bie branches e wo area bebre nti no wo hwe screen so abon say numbers no wo honom areas no area bia ne number enti wo bomodin na wo fra ombetimi assault o so san hwa bon say number ni nyina headquarters number so ho enti bomodin na free Tinatet J Ghana TV Foundation bomodin na fa o donation bra we say yes omam ewo enhira echen oje say obetimi aboa obi ama ne nsa akona no mobroni no nso so ani aba ne ho so anase na ni age no ebe ye nhira ama na ebe ye ama
awo entoatoaso se na me ka ye me ma wakwa ba biem ye frem na na ke champo na me ne sofo bi e ba betwetwe nkomo ma me ntwa me homra na me ne na enkasa Odifo akwa na ekasa yi ya be da sorry ya to this the Church of Bethesda simple pronunciation no e Bethesda mami me sro bibiri se opapa odifo akwa me hwe je Ghana TV a wonso be dey be ka me hoin na ye nhwe na se wo hwa a me sro brofu bi na kan ho no se wahu ye se ye dey subscribe na ye dey na mi do no so na former sister wote ne ho ano na ontie bi ebi mpa obohu papa akwa nyame hira wo se otie ye goodbye Memo wakwa babiem eba J Ghana TV so J Ghana TV we stand for the truth na ansa na me ne sofo ebetwetwe nkomo no me kai wo say Asuma Motors say ope car papa Adam car eye papa na ne bo efuye Asuma Motors kaso akwan no so enomo ba bi e the woman washing bay kaso a wotra eye tow boot na wotra ho kakra na abonse omo wo hono woman washing bay ho wo frɛ na obeso te wo hwɛ number wo hwɛ down ho mo numbers e wo hono car bia ope bia so wo abrochira ahunhia sɛ wo ship car bia ba wo frɛ na obema nice car na dealing good cars pa yi sɛ ope 4x4 ope saloon car bia ope bia sɛ car kɛse sɛ car ketwa wo benya ni nyina bi enti no Asuma Motors eye ade a stars ni nyina ho na obia eje ne car me ma wakwa basofo Eje openi. And then sofo eye kojo and cancer and etwetwe enkomo sofo bibia boko de. You're not looking bad. Why fefa sofo yehu wache. Okay, me can say any first time kwa J Ghana TV. Yes. Na me pese etwetwe enkomo kakra. Na say nsensem bi e koso social media. Eye asofo mo ho nsem. Enti na me hu se sofo bi hu e ba asem enti na me frɛ ne yonko sofo se be ya wo ba be ansa ade no na se yehu se papa shi ene eye sofo kum chacha ensensem bi si e wo Kingdom FM na entwa yi eye tournamento papa shi ese abobo asofo akese bi din se enya de ombeko heaven na me busa se papa shi was all right no se o cancer sofo bi enko heaven because minim so na ebe judge bra everyone saying ahini osoro ahini ni be pia so na ebe judge ana se den ya obobo asofo bebre usu bempa wabo eye kofo bebre se omo emfi nyame na nkof omo nya de ombeko heaven. It is saying, what's your take on it? Saying as well can found. Me da se pe any kan ya fa ya so Yakobon sa. Okay. Tufo Yakobon. Juma di ebedi enyi etumi eni anwode. Ya wa mamo a enyi me de presenter ese orado sa. Papa, sene mane sene ding. Na nse me bubusa na mfiri wo mu. Enya wono ana ho den. Ewie so e na asem a that's it. Oh, amen. Papa si asem no. Obi yemu say papa si time o tonyum no. No obi so for obi so dan obi ka say the oil na mfiri nyame ana so onko e bia na. Me so asem me busa no. Esa say obi ti say lo Kenya. Time o tonyum obi ka so baba e so for. Obi ensida. Enso e ba ne say na ne de lo Kenya. Yes. Ama otimi ka to the sense say na nyum krama ye mo. Nti papa say obi ka say time a so to o gbo nyum. Ah say bi o gba ko hibra no. Obi gina ba bi ka say obekọ ebe na so onko ebe. Well say ne ono de ohu ne say on de na that time oni nyankopon mu. Owo outside nyame mu. What must say? But we de ohu ne say omo ye asofo. E na e bia pe omo eniema bi omo ye nti no. E na ama o kasa minim de wono ahu mu. E na minim de me so mahu a bia me kasa e bone me minim omo ye nim omo nyina e wo TV so ba minim de papa shi na kasa hu a o de kasa. On Africa ha no ana Ghana society no. Yeah. Atade kura ti mo obi etimi kasa de wo ye de mfiri na me. Ba se bi wa Saturday na si wo na ase. Na so de na mo de a ye bu so ufiri nyame. Ana se wo ye Kristo ni. Ba so te de me kasa. Ba to ko West World abroche mu a omo weather no omo de so montade omo se montade based on weather se awia bo a broni betu asade ketekete open frama se weather no so awba o se suit no akoba no nte no so nyende wa ga na ha de obi Saturday ana se bi we sofo na we yuti se de se bi we yuti a abeka so mfri nyame
because why you ti dreadlocks and I say why you ti rasta say ye han ye culture ne ye perception bi ye bibi a ye hu software wo say ye hu no say we dey o ye software we dey obi hu a woni say me nye software what man say me obi hu say me entertainer patro what man say enti dwumadie bia ne ehun mekan say ehun code and other dressing enti patro e wo so ka so entertainer na so kire bi wa be software ene interview anime so bi so ko hia that be the YouTube no bi ko hia na say also we dreadlocks enti eno so no e be kan say it is say na person ka kire o ka kire your friend say Papa Shi the make ka kire say me tunefo who tunefo me tunefo pa say ondi ni lemu baby odi ni ondi so pe say otwi nipa eba nyame mu ana so pe say otwi nipa ema nyame a enye sa kwan ne so let's say Papa Shi what say Papa Shi wrong oni ba bia no betima aka say de oye edie entwa ye nti onko ya bia na say rani yankopo onye so nyame so Bible say enyi aten o say enyi aten ma emu aten enti say obi esu ne ban bi ebia oye bibi kokro mu abrofo say broni betimi ababonti abaye ne was but okofia owura ne fia na obukutoje na abone mpaye na okwane baby ebia na akoma mu ne yakopon e kai no enti say obi na abonti enfa ne say yisi tawa yare bai coronavirus bai lockdown no na nkrofo chen nkrofo ade no obo wa che obi ade pa enti obi wi onfa camera nto so okay why the tini baby it is obi so the camera to bibi so say o cha ade no dey call no dey ba enti say onu nkwa no enyame adwuma it is Papa Shi me tu ne fa ka chen say na no dey tutu nkrofo nsem no onwe yi no obi ansore ntia no say opese ye tie na onya de ese ne fata Papa Shi na no tutu nkrofo nsem mu say o ka say obi nkọ heaven na ono heaven akọ ba onum dey say that what here e say we dey fresh anointing e wo mu hu ne ma pa David nyame so mu ne ntesa asofo a edi mu Ghana asofo agidi o mu nyakopon ye adwuma no ewudu do say na aba bonti abeka say aso esi ana obenti de o ye de usuni oban se nti o nkọ heaven emu say enti no sofo nyame ntimi nyi ntiro bi say we won nkọ heaven David ni wasa o ya sure eni wasa enti de Papa Shi hu ye no de no hu yi ana de na adwen na e ka o ni say nti na o ka so mu nkọ heaven mpa cho meteo mi de minim o na e ka na asem enti na so mi tu no say Papa Shi de o ye na nyankopon adwuma no ye nyina nyankopon adwuma na emu no o betima go bi situation bi mu na wa frɛ na tu ne fo ebi ha wo ko de a wrong direction ko ni sei a wo ye ni sei mpo anu ka anya force ka wo ye ni sei mpo a nka be boa aso ate be kana se o de mi ni ade wo ye de nka wo ye ni sei mu a nka mi hu ni sei nka be boa chen se wo ye ni sei enti sofo me bo se sei sa ote ho a na se obi a wo ye sofo yi na se o member bi ya ade bi anti untimi hu se sa member we pa ade se ye den across sa member won ko heaven untimi hu bibi sa enu nti na ye hia ana enu nti na sofo ho a o kire ene ma ase teacher sa akola bi esu ene ne ni ye bi utimi wide e hu se akola de dachi mantia no bebon ba enu je se akola pa enti ye chodan so o ntwa ana akokra so untimi su ya de obi ane ne su ni ne ban ati ase enti se o ye sofo se de obusa se o ye sofo na fe obi ene ye de oya se o office ana se be ye pon sorry ana utimi tuma de o number na so bituma fa o number na aka cho se waka jen se eya abrefi ana eya hia mo office na wa tunifo se ekwa ya una su de nyame mu no nyame mpe enti fa sa kwa we su but don't even en kind of straightforward kra en ka se on ko heaven de o ye de on ko heaven say o china Bible kra ka je se adwen sakra da ho manipa enti enipa timi sakra na adwen ti se o Papa Shi ka se obi nko heaven a mesra na omra biem na so oni right so kasa asem no eni ba bia sa nti on samre biem no machirem ye ne sofo kojo enkansa na etwetwe nkomo o se Papa Shi samra biem na owo ne Papa Shi anase nye won no so advice no wo advice no o so advice Papa Shi say Papa Shi nhwe ne kasa mu yie onni ne lemu na onya sa judgment no emma nyankopon ene sofo kojo enkansa
na etwetwe enkomo bomode na subscribe by channel J Ghana TV so nie na ye frame Nana K Echampon obetimi aframe Santiago na na me na me de dwumadi ebrel ma me ntwa me homra sisi ya na ye ne sofo entoaso Yo, what here for me in the war Prophet Gideon of for a seed. A higher J Ghana, a Hana Wutie, a Hana Bofo etie. You call YouTube King Kong, YouTube King Kong, and any J Ghana. Shati Bibia off, Nitia J Ghana, now be in Shira. You were in Shira, the donor from Udumuja. Fire. Memo akwa ba about J Ghana TV. So J Ghana TV, we stand for the truth. Na ene your sponsors no mamensa nkeka enche obiom J Ghana TV sponsors ni Tinatet herbal products. Tinatet in Rono endorse ye pa Venicare 230 Hayan for any na ye wo Apicare enso so say walusi o appetite no betimi anom Apicare ni bi ebema o ebetimi ama wonya weight so ebetimi am wadidi ye pa 230 no forma emema say ulibido ewo form unya 230 herbal capsules ni bi so na Tinatet tomac no oyam wo indigestion and I say ulcer obetimi anom sa no enu ne doso eti bomoden na hwe screen no so omo logo da so bon say numbers egusu bebre area bia Tinatet wa bie shop ni bi ho enti wo say wo hwe number na and I say wo hwe screen no so a obenya wo area number na fe wa frɛ so na your Greenwell products. Greenwell for no mosquito spray and coil. So na air freshness. Say your hall or bedroom or kemu ba could be bamboo sticks eshishem. Would you see okay ma e wo good fragrance pa ye and tontum spray no so epamon tontum say enti ma onya malaria krana wa ha ho. O say sika herbal say sika eye niam bebre wa kwaje ntete afri abrochi enti no oye niam bebre say o pese wunya eye hip and butt and enhancement and as enlargement unya osesika obey in natural way and as a herbal way in term unya any side effect bia eti bomade na frɛ osesika sɛ wo ye obi a wo sono wo hwan kromo yie pa no osesika wo ho adro yie ebema sa snoring no agyae wo diabetes wo STIs ema sɛ wo how wo baby unya osesika herbal phone na frɛ wo number no omo Kumasi Abrepo near Samad Hotel enti no ofre doctor obe sorted out here pa so na me Kyle say Esuma Motors e kaswa woman washing bay what kaswa towboat na omo hono woman washing bay omo na opposite na dealing cars Esuma Motors na dealing cars car bia opebia ne car efe udru ho abon say the car genuine efe yie pa ne car efe enti no bomodin na fa phone na friend na wo so mo numbers no ewo ho o friend na car ketwa na pese saloon car SUV and as a 4x4 car na betimi amabi with affordable price or terms and conditions bi betimi di amawa so won this car in bulk kra na o friend na betimi ama watua no installment say we obi a we salary worker and I say we obi a betimi atua bi na watua dia kan kakra na ebe sort wow J Ghana TV Foundation Fasi Kabra and asefa omo abra ni ntimi fa mo ajanka ene obi a ohia mo na ebeye inshira amaw sofo kojo cancer ene yetwetwe nkomo efemi Nana K Echampon obetia frame Santiago sofo etisen yemedo bibi ekoso na ye kasansa na yeko break no na wo say wo ka che papa shi say onini line mu anokre no samre bi ndo kan na papa shi ni line ne ye say wo ka say otimi gina wo ka say wo don kwa even de wo ye na unsum no papa shi lie and ben onim da bi o da me kan say ye na ye sum nyame ya okay na say utimi hu say de asumesi eye de ni sunu ne ban enche so osun nyankopon enso mo e bible kra Moses nyankopon chere Moses nyema bebre mo de adwuma ma ne ye adwuma say all you say Moses nyankopon chere Moses say bia kofa ade edu hanwe kofa we fawi ne fa fra ne fa oil okay na fa kan obi all right say bia fa poma chere ebo so nenye enda nsu enti say ene ya kebeka say bia akoso say okay enti say o kan say me ntia say me numi ni nyina so enti o ka say we mu de nyankopon no mo sumo omo sumo no ni nyame say bia fan say bia ye Africa say na Ghana say tete no omutimi gina busuya ana so omutimi gina musika okay usika de bobra itimi gina ne ma okwo Asia egusu ho sa gina ye de ne gina say bia egusuya no egusuya na pani oda egusuya no otimi ka say e pese egusuya no
omo nyini che okay no mo gina no omo abompae omo ye bibi akwanche bi ama akwanche bi e de abompae se nyini che e be wo saa nso enti untimi nka se omo no omo nkɔ heaven anase obia ne na ayi okay na saa time gra bia me nka se saa time gra na tete no be 300 years ago na bible gra mai okay enso no musu nyankopɔn efa omakoma no mugidie so enti tete no mutimi egina se ye pese busu na ye ndi yi e adwuma nso abasa sofo sa ba bi ade afa na se ne etimi ka se abusua bi de ebia omawo ene koye sa ade nti no nya ade ombewo ombenya ni mo nyambato mo ntimi wo what's up okay no right then tete no omaye sa ade no nti egusu ye adwuma nso basa sometimes mi ha nipa enti anu so kama kra tina me wa hai okay me adwuma me ye ne kese pa se me breaki ana me dane no but o che se obi ye sa ade na etimi dane enti untimi nyina no so emfa njaage nipa no da bi da okay se bia ban se bia nipa ya ye gina ya di moja bia na ntwe moja e gina na se okabusuan no a osu ahia se enti untimi ko ye be obetime hu nyame nipa ama wayi na free sample so for gina ye nimu ye me de ye monwura ho ma me eti no so obi ye sa gina ye na edien na omo ye a omo de ye sa gina ye no agyan tete no na esanse na nyame som ni anasa sorry Kristo som nsedam mo Africa ni ntino no mu gide wo saa ne manum eya bosom sem ye fa snap ye mfa odwan na eno no mu gide wo mu ejabusu apani bia tenase a otu anamo ko konfo okay no akwaji nim die ejabusu bi wo ha do wo ye ne se omo de kraman ene gina abusuan no abusuan apani no abusuan apani de o de kraman okay kraman ene gina abusuan no busuan peni di kraman sie de kraman gina busuan susu anso ebani be pa jo tie mi ye de kraman gina busuan susu anso ebani one awo ofi opa kraman no ye de kraman gina busuan okay kraman miensa e no mo de esa de no eno me dane ana se o frame a me kire do be ya be yi mu afirim eno no one obewo awo ofi opa enso awari ni fie okay because sabi enfa krama kra enye tutu enye example sesi e krama ya abo a ono obewo but obeja na ma ho na akoba dwama na obeda nti e de krama gina abusuan na awo ofie ne mo anu nyam ni ho aware nsu ni ho nti se wa me odifo be ti se odifo cancer konyon cancer na se manya sunsun akwankyera ma wa wo be hyasie sa wo bompa ya baba enko wie yi da ena bi won so a e de nantwie ejina busuan no ejana no me ye de omo ku omo ana omo bury omo alive ana omo ye den ebo omo sie omo enemu so okay to be all the nantwie ejina busuan no nantwie ejina busuan ni peja to ko be busuan wa o sa peja pa na emomu no a peja no awo ema ba we akwala o sisu abusuan mu a enche no peja sikasem mu school sem mu but awo edin okay abusuan no ba konso no ene bo nso o di gold ekwasesa enipa ebia na awo ni fie ho ebia enipa ni fie wa ohine na na se pani o fie abusuan pani timi ka se ye de ha de enipa ni enti panipa enti abusuan no gold no na mo de akwasesa e de apanipa enti e ba sa awo be fie o pa but usisu a ene bo nso a o mo ye ne sa nso o mo ka se okay enye se bia sika na makura o okay but ebia omo ko konfo no a omo aka se e scan abeji nipa na emu ni ye mpese sika be fie bebre no obi ya pani na kasa ade na to o tumi kasa ye mpese sika be ade nti so pani pa enti tuto bi de obenya enti o hwa obo ha o hwa me e wa US o hwa mo Canada o hwa mo abrochire krobia so obo odi se scan onye bi pa onya bi ba onya anase eye sa ni na edi onya awondo obewo ba onya sika edu sa standard na obusu eni e kan na edu o pe e be start for down oh okay edu obo ho sa busu eni but watima bobra ma na sini na se wonya obi wonya sunsum ni pa bi ana wonya so fo ga na dan ne mama no sa na tie okay etu sa de no wutime ye me ye ho adwuma pa okay that's good enti no na che say obi se ne ye kan ye no obi
echo hye saa ade na nkyerɛ sɛ nipa no wɔyɛ condemn nyame timi sesa no anaasɛ saa nipa no nya ade a ebi a obi wɔ a yɛsɛ ma onye yie yɛde yakɔsesa ɛde hia bi ato wɔn so sika ketewa bi na mmra but nyame timi ɛfa ne na difoɔ so te sɛ wo ɛsesa ne mama no yɛ yie mate wase ama nkrofo di adanse pa mate wase ɛna obi wɔn so a na agyina no ebi wɔ a nyɛ agyina no na afa no me ɛde abrɛ abusua no okay ayi lady bi ɔmbɔ amanim na abusua no ɔbɛ bia bɛwo a Jesus kan aka no ɔbɛ bia bɛwo abusua Jesus kan aka no enti ɔmbɔ abihuru sunsun no ɛna mu sɛ ɔnana about 300 years ago kura asa na meken na oyo brand ye ko brand ati ase obi otwitwa o ahemfie otwitwa we obi ha na kan tete no sa papa brand no okọ asa amunkosia enfo no na munkoye wo niam nyina na so wo be fia papa so mama nkyem ye obi o yese o brand eye asanteman mu asante tumfo ahemfie first na kan tete no na abrafo no omo ye te say soldiers and as executioners omo na obi ye bone yetimi twa ne confree o to omo na yes obrani no okay so for you to aso enti ase gusuan no oba bia wo mu a oba wa ese kan no ti no monte ase enti omba be hwe sunsun na mu se sa omo na no aya ade ma aya no mi aka wo okay na no mi ene se na tie papa no oko fanse bi ase da wo kan no omo ko hie wi na so bi e ko ni fie a e o ta ko fie nwumre be 6:37 de on say tete no e bo be 5 kra na be bia edi enti ya no bo de ro say papa so mesi e be fie da we enti mo bia empie na oho be betra krombo yo ba oni ni kunu na ni kunu tukan e na aka ono kwa na wanyem ti asemi bio na wanyem e na okosensu oba eja oh on oba on obi eni nko wati be to onim de da se na oba no be ba that day na aha ti oba no ba no ohia no nso kwan so na kanetete no we wa so atra class da o we ene kura eko class na ko nso kwan so na abo be 6:30 a pese de tie o ko se nso mo nyese bo ho aha eti ohia no se awura je se wo mu ade mfara de o ndi se me ba no se papa na ene say no say me da me ba nipa se nipa se nipa home me be wure fia na wa be mama mre ne mama ne ansa na nipa home enti good ade na wo mu mra so nti me yi ofre ho so papa mpa cho obi a me nye ho de me srew na nye da foforo no se da bi me mra no enti obe na no de se kan bo ne yom se no twe to twe a awaba wa ne se owu no papa wa kame na me bai na emo no woni wasefo nyinara obi biara o fi oba bi o mu fie owo a sekan kana obi fira asase so yise sekan kana to place case no okay case no it's nice I no me da ho tete egusi adwuma sa na ebi die tie enti anu say no me ye ho ade mu amu di adanse o hwe machi okra na me mpese omude o meba camera mu before bebre o mu ha no mpese ko mo ba na ko me di adanse oh enti ebi nso die no ana obu won so a obo se wa ba ako na awo ne ma biem eno so sometimes nya busuan gina na mu no obu ono na tu na mo bi face ne sika kwan okay na akofa saade na bre no enti ba bibisa ni nyina okay nyame timi fa so ye mate wase so for ye ko ye time na so o last words ye say the make a change for na say boni a enkrofo odi ebi ana papa shi kan okay owo onye so for esu boni a odi osun ase anu ode girl bi ba me ho na asawa ode ba ne say papa Jimmy onim papa bi wa brochire boni a papa ne say wo oba o ti Ghana obeto young girl obeto Ghana say ena obra no mo ode kakra na wa fa say o ware okay aka na yere ho say awaba no so afa no oba no wa dwumbone enti papa no coverage ba na ga nyem wa hu se girl no boy o se girl no boy enti girl no na boy na anyem girl no ana odi akose papa no odi akose papa enti akora ni ni du be ts no papa na so wa fa akora na coverage enti okoye die na ne blood na mfa okay mfa ana papa no onza broche for so de ne bufu no kan adwene ana san kwa na broche enti oba fi so wa betre fi
Say girl no ne papa no ene ne boy no afa papa no wadwene papa ndi ne sika ne bra akobra abrochire nyina ba ye no ena ababa wa no ene ne boy no ide ade boy no bantum no mkon ejafe ga ne da ne papa ni jina no se koka onu dimi nkan kire obi a aso make obi onim story bia no se no kwa na make ena friends papa me ha oni papa me hu de me nye papa boa me amebre oh ana me so no me de ne korade ne me sunsum ne ka kire me se me nche ma anyi ne gwansi di me kira kwanche no koye ana onya na so mbie wow obi o wa oya jumo food and drugs authority I said waje sikase wunti no waje enema nye e de abo man nim won se oye sa de no a wo ye won se o mai bre bone e ko so o mai mu obi ehu mo bo befu efre krase e de oba krokesie mu oba e no oba ono ase odo atra baabi oba odo atra baabi ama nku papa sra ama odo papa di enyato wonya ato ono waje ni kuro uji ni kuro odome ono nji on se emra unyine ye on se unyine ye a ko ware on se awo on se emma obi hu mobo be fa okwa abrochi mamu obi hu mobo otie krase a be ma bi ko tin fifiri be fa okwa abrochi mamu o ko no nya o adwiri bi se o gbo awachire eti olu ko du ye a onya adwuma ye onya be bi gina ya na o pre divorce on se be fa okun no ko on se ensimu ye on se mo bre hu odifo ko jon kansa na on chira kwanchire me chi obi biara se boni eni pedi no omo sakro madwe me le obi biara se bye bye yo aye sofo kojo enkansa na ye ne twetwe nkomo no osi jai boni di papa shi osi di ule mu na sofo wan fa number tudwo fa number de tudwo me pa che okuma se mi wo ko de okay am aso na kansa di the faith life okay Heba center kuma se mo ko de ana akra me wa amran hia ti o hwehwe me a ba bi mienu na obehume kuma se mo ko de kuma se me ko de me number na 0242 81 37 13 0242 81 37 13 ana ba ko kama 055 76 76 180 055 76 76 180 kumase me woko de akra o hwe akra obehu mu amrehia akra yo eye sofo kojo enkansa ena yete enenka no na mede enase ema maboafo esuma motors so peka papa eho ena ubenya omo kaswa woman washing bay eho ena omo so anso na tena tete ebafo se ope enru papa no eho ena ubenya enru papa anom se yare bi ha obia no bomode na frɛ numbers no Greenwell products eye products papa ntino cost store ben usisi ya udruwa se ope Greenwell niam ni bi se ye ni spray mosquito spray esunye esunpa ncheche ena mosquito coil sanso na eye air freshness omu woni nyina ebi nti store ben wono bomode na call wo kres kaketu abi nso abetimi akona wakofa niam ni bi utu a ebebo ye pa o se sika heba for enso medamo ase se ohia emwa o hip enlargement and I say o bat enhancement o call o se sika o betimi asort out ye pa se we obi a osno se o keloid e won so obetimi aye ni nyina ama in a herbal way enti no bomode na frɛ Dr. J Ghana TV Foundation medamo mase bomode na fa o donation bra na ebeye inshira amao aha na me do besi efrem na ke champon obetimi afrem Santiago mede eye program no aba na wieye makra mu nyina bomode na subscribe by your channel so J Ghana TV we stand for the truth. Thank you very much.